Baba menzi wezulu nomhlaba, ngiswani phambi kwakho uNkulunkulu wami. Baba ngicela ukuxolisa ukuthi uma ngabe izinto zingihambile kahle angikubizi. Uma ngabe into sesiphetha uNkulunkulu wami ngiyakubiza. Kodwa Nkulunkulu ngeke kufanele ngikubize ngoba Nkulunkulu ngimbuze kufanele ngiyibuze Nkulunkulu. Kanti Nkulunkulu mina kungani mina ngihlupheka Nkulunkulu? Kanti mina kungani lokhu ngithi ngiyazama kahlaphazeka kuya le nale? Baba impilo ngithe ngithi ngiyayizama kuya le nale, ngiyazama kuhlanganisa kuhlangana. Abangani bami sebengihlukile bakhetha abangcono. Kanti mina kungani ngazalwa ngihlupheka? Kanti kungani mina ngaphendwa ngumuntu ongasebeni? Abantu sebengibiza ngomtshingo ubethwa ngubani? Kanti kungani mina impilo isiya le nale? Hhayi Nkulunkulu, kuthiwa wonke umuntu ozelwe efumbethe, kanti mina iliphi lami ikusasa mina ngilifumbethe uma ngabe into isihlaphazeka ngami ngendlela isihlaphazeka ngayo? Nkulunkulu wena owaziyo kuphela ngempilo yami ukuthi mina ngigcineleni. Nkulunkulu ngicela Nkosi ungenzi nami ngikwenze njengabantu bonke obhalile uLuyanda Dlamini.